بی. دم باشنامه شوان برسیان روداوی به بولتنانوچه آنجا را پیش کشت. شاندا دیپلماتیک آمریکایی به سروکاتی آلیکارا وزیر در و یبی ولاتی لشامه دگل احمد شر دجوه. کسایتی و ماموستای اولی روجاوی کردستان دکتر مرشد خزنوی ایرول دگل فرمانده گشتی حسد مظلوم عبدی جویا پشت را لمزگفت شیخ معشوق خزنوی لباجار قامش لو گوترا اینه پیشکش کرد. وزارت براوانی آمریکای اشکرا کرد که پشتی نمانا دستالات اسد هجمار هیزنوان لسوریه جن 900 کسان و با 2000 سربازی هاتین زیده کرن. مالا خدا و ایزدی کلکت کنجین و امسلاب و دعای ما امد گنچن ایزدی جواشن قاله والعالم همشکی في عيدي امل همشكا بيروزيت كين. کردن ازدی با جشن روشیا ازدی ل مزارگاه شرفدین لبنیا چیای شنگاله به جوشک مازن پیروز دکن. شاندک آمریکایی به سروکاتی آلیکارا وزیر درویه آمریکایی بو کاروبارین روشهلات ناوین باربارا لیف سردانا پایتخت سوریه شامه کر اول دیگل سروک دسته تحریر شام احمد شر او برپرسین دنین حکومت و گوهز یا شامه دجوه. او یکم سردانا شاندک امریکیه پشتی چند سالان او نمانا بشار اسد هر وها افشاند وکه بشک جه پیواندین دیپلوماسیین آمریکای لگل حکومت و گوهز یا سوریه را دجوه پشتی که رژیم بشار اسد هات هلوشاندن. هر وها او یکم جا رژی که آمریکا پیواندین خواهین راست و فرمی دیگل دسته تحریر شام اشکرا دکه که بخواجی وکه ریخستنه که تروریستی بناف کربو بره نه دیگل تحریر شام کتیان ناوا پیواندیان ده. کورباندار ریخستن نحکومی ین باکور روشلات سوریه ده دربار روشا کوبانه و در دور آویدا لروجاوی کردستان راپور اک بلاف کریه لیگوری راپور 263 آواهی انشارداری و دبستان و مزگفت و لیستگه و یکی نشتجبون لباکور روشلات سوریه وکه ناوند هاوارچونه پیشوازی کرنا خلکی لوی داره دکنو وکه ناوند پیشوازی تینا بکارانین. قربان در رخصتنا نحکومی ده راپورا خدا دبیجه که اگر روش وها بردوان به گمان ده پیلین کوچبری زیده تر ببن. نزدیکی بنده و تشرینه لحریم کوبانیه ده انجام بردمان اتومبیل که ده دو روزنامه‌وانان جان خواج دست دان. کماله روزنامه‌وانان یا دیجل فرات راگهاند کو دو لسر ریاد نوبر بنده و تشرین و سرینه دا. درونه که ترکیه لاتومبیل که داید ده انجام ده دو روزنامه‌وانین که ناوینوان نازم داشتان و جیهان بیلگینن جان خواج دست دانه. اف کوماله دی بیجه کو اف در روزنامه‌وان جبو شوپاندنا پیش هاتین داویه لروجاوی کردستان چونه به هرمه. لگوری داخویانیه 2 ساعت 3:20 خلکن پشتی نیورو اتومبیلوان هاتیه بردمان کرن. شوفر اتومبیل عزیز حج بوزان جی بریندار بویه. نازم داشتان خلک باجاروکی گیادین یه سر به پارێزگا آگیری باکوری کردستانه. هر وها جیهان بیلگنجی خلکا ناوچه مدیات یا سر به پارێزگا مردینه باکوری کردستانه. Kamerasıyla, fotoğraf makinasıyla لسوریه لروجاوا در روزنامه‌وان به ناو نازم داشتان و جهان بیلگین به کامرای خوا دما لپی نوچه بون و راستی د نویساندن هاتن قتل کرن. ام وی قتل عام شرمزار دکن. د 100 ساله بیستان دا چاوا دبک روزنامه‌وان تنه قتل کرن. ام وی که دهلن به هویا وجدان گل ترکیه و. duruyor. Onu da Türkiye kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.
کەسایەتی و مامۆستای ئۆلی ڕۆژاوای کوردستانی دکتۆر مرشید خەزنەوی پشتی کۆیرۆ لەگەڵ فەرماندەی گشتیە هەسەدی مەزلوم عەبدی جڤیە لە مزگەفتا شێخ مەعشوق خەزنەوی لە باژارێ قامشلۆ گۆتەرا ئینێ پێشکەش کرد. دکتۆر مرشید خەزنەوی ڕاگەهاند کو ئەو لە ڕۆژاوای کوردستانەیە داوکو گەڤاشێ لە ئالیین سیاسی بکە بە یەک هەڵوێستێ بکارەبن بچن شامێ. مرشید خەزنەوی ڕەت کرد کو ئەو دە ناوا شاند و کۆمیتەیەن کوردی دا بە ji bo Şamê dibêje ku tu rasiya van nûçeyan nîne ku di derbarê hebûna wî di nava şandan da belav bûne. Dibêje jî gelek gotin di derbarê avakirina şandekê da têne kirin da ku biçe Şamê lê hetanê niha tu şandek ji bo vê armancê nehatiye pêkanîn. Ew xwe di nava tu şandekê da jî nabîne. Xeznevî got ku divê Kurd یک رزیا خو آوا بکن سویده جوه در فتح ور بگیرن مجاره هری گرینگ جه اباکو کرد به یک شانده بچنه شامه داکو بکاربن دست کفتین گل خو بپارزن وزارت براونی آمریکای پنتاگون راگهاند کو هجمار هزنوان لسوریه نها 2000 سربازن نگ 900 سرباز بردف که پنتاگون پات رایدر دبیجه کو وان هر دمی بحثا ویکی دکر کو 900 سرباز انوان لسوریه هنه لیوی نها بهیست یاکو 2000 سرباز انوان لسوریه هنه دبیجه کو دم رژیم بشار اسد 900 سرباز انوان لسوریه هبونه لی پشتی نمانا دا سلاطا بشار اسد امریکا هزین که زیدتر شاندیه بو سوریه نها هجمار سرباز امریکی لسوریه 2000 کسن لباجار قامشلوی روجاوی کردستانی لدیجی ایریشین ترکیه و گروپین چکدار بو سرهزن سوریا دموکراتیک خوابشاندان اک بره بچو خوابشاندران آلا نو یا سوریه لکلک آلا حسدی بلند کربون دروشمین جبو یکتی آخا سوریه گوتن خوابشاندر داخواز جد سلاتا نو یا شامی دکن کو سینورکی جبو ایریش و گفین ترکیه و گروپین چکدار داینن لباجار قامشلوی روجاوای کردستان به هزاران کس لدیجی ایریشن ترکیه و گروبین چکتار بو سرهزن سوریه دموکراتیک لنزی کوبانی و بندا و تشرینی خواه پیشاندان کرن. جبو رایا گشتی و جبو حکومتا کنهال سوریه رومیشتی را بیجن که لسر چه اساسی سوری هاتیه رزگار کرن و هینا جی گل ما لکوبانی و لباکروجلات سوریه دبن ماترسیه ده دبن ایریشن دولتا ترک ده که چه رزگار کرن لسوریه پیک هاتی خواه پیشانداران آلای نویا سوریه لکلک آلای حسد بلند کرن. ددما سلوگان یکبونا گل و یکتی آخا سوریه آنین زمین. ایران ملت سوری یکیتیت خوازه گل کرد یکیتیت خوازه جباکو ام بخوازن سوریه که ديمقراطي وآزاد آواكن جركا أم ملت سوري تبدأ لهفدو جهدار بكن جركا أم ما في هر نتوي ما في هر أولكي أم حق كسي نشو سينن ما في هر كسي ده جود سوريا كآزاد وسر بخواد بجي خواپیشاندر داخوازش اداره نول شامه دیکن سینورک ایریشن ترکیه و گروبین چکدار را دینه. هر وها هاوار خود دگیهین انجواک ناف دولتی کوبانی و حسده بتنه نهیلن. حقی خود خوازن مت حقی کسی نخواستی ام نچون سر عرض کثیر و ننشتنه ام کردن ایرو ما فی مجی هایل بی عرضی و ام ما فی خب بجیک بینن و ام سوگر بکن و ام پیش قصد خوان و ام ما فی خب جی بینن سرکفتن با ام سوگر بری 10 سالان وقوان روژان شروان کرد لناف باجار کوبانی دجی چکدارن داعشه مزنترین شر دجی ترور دکرن. و دمه کوبانی بوبو سمبولا برخوادان دجی تروره که ده 25 چله 2015 دا شروان یه پجه و پیشمرگه به پشتوانی هفپیمانی ناف دولتی داعش تک شکاندن و یکم سرکفتن دجی و رخستنا تروریست تومار کرن.
هفکار مسیران توجنمر لنتوین یک بویده درباره روشا سوریه و روجاوه کردستان ده هفپیوینک لگل بردفک سکرتری گشتی نتوین یک بو استیفان دوجاریک کریا که دوجاریک ده هفپیوینی خود داد درباره شر ده نوبرا شاروانین هست ده گروپ چکدار داد بیجه دوی که همو آلی ریزه لیک پارچه آخا سوریه بگیرن. اوج آگربست من بجه گله که دلخوش بون لدویا بو که آگربست واره دریش کرن. I would like to talk about Kurds again. Piştî têkçûna rejima Esad, grûpên çekdar yên nêzîkî Tirkiye berdewamî êrişê deverên Kurdan û cihên ku dibin kontrola Hesedê de ne dikin. UN çi kar dike ji bo ravestandina van êrişan? Turkey are attacking SDF, the Kurdish regions. What kind of, what United Nations is doing to stop those attacks? Em tê digihên ku li devera min bi cî agirbestek hebû ku vêga bi dawî bûye. Em gelekî hêvîdar bûn ku agirbest dirêjtir bûye. Ji aliyê Amerîka û Tirkiye û yên din ve danûstandin li ser hatin kirin. Pêwîstiya xelkê pê heye ku li deverekê bijîn ku şertê de nebe. Ew dever cihekek ku gelek çekdarên navxwe û navneteweyî lê hene. Girîng ew e ku herkes rêzê li xelkê Sûriyeyê bigire. Rêzê li yekparçeyê axa Sûriyeyê û yekîtiya Sûriyeyê bigire. Peyamên me jî dê her ev bin. اما گفتگو که درباره روجاوه کردستان سوریه لگل برز رمی فیراد بکن که سیناتور فرانسیه جه فرانسه و بمره برز فیراد دم باش فرانسا نها دکاره چه بکه که کرد لسوریه جمافین خواه بپار نمینن او در فتش دستیوان نچه از باور دکم که برپرسیارتی هری بهتر لسر جواکا ناف دولتیه جبرکو وان هیشتن که سوریه یکیتی آخوا وگرینه و راستی گلک آستنگیاک هات و به طایبت جبو کردان دوار سیاسی ده جبو روجاوا و او یک ویتشتی تشتکیل سرما فرض دکه که ام بش درداد بن البرامبري تركيا اف بن بيكرنانا رفض دكن تشتي كو ايرو شيدبا بشتي روخانا رجيم اسد و باراستنا تواهيا بيكاتين سوريا و بتايبت روجافا و بتايبت جي كرد و اف باويكي مزن دهيلا كو كرد باور بكن كو بأولهية هست ناكن تشتيكو دبا دفيكو جواكا نف دولتي برز وياكي رد بكا نها دو جواش لسر كردان هنا يك جان قري يك شيش شامي هيا فرانسا دکاره مکانیزمه که ببینه یان چه مکانیزمه باشه که گواشن انقره و شامه لسر کردان کم ببن بی که آلوزیک در کهوه وک برلمانترکی زانیاری من تننه درباره تشت دیپلماتیک کار دیپلماتیک و ایرو فرانسا دکه جبركو حكومة فرنسا نكارة برلمانتر كي فرنسي نكارة دوية كده باش داربه اف برساج حكومة فرنسي دكا لي از دخازم بيجم كو ايمانويل ماكرون جبو ايرو جب امريكي ارا دانوستاندن به اوروبيان دن را دوی دانوستاندن هبن جبو پاراستنا کردن سوریه افجی کارکی موراله جبو ایمانوئل ماکرون ام نکارن ام بهلن کرد بکهون جب وان آلیکاریامت شردجی داعش کر و وکه پارلمانترکی زانیاری من تنانه تشتی کو گشتی دبه باشه اگر زانیاری لسر کارو هولن فرانسا جیتنه بن
بنرينا تا چه مکانیزمک باشه که هم بکاره با گفا ترکیه لسر کردان نهیله و هم جی گواشن شامه ینده صلاتا نو لسر کردان نهیله به هفرا لحف بکن که ستاتوه که کردی هبه. ایرو دوی هر کس به هلوستره دوی همو ایریشن دجی کردن سوریه بین راوستن و دوی اویک به ریگری کردن دوی اردوغان به راوستاندن جه ایریشن خواه و دوی ایریشن آسمانی ورن کرن تا ایریشن آسمانی جالیه هزین کردی و دروجاوا دل دجی ترکیه نه تا کرن لی او کسین جهادیست او جی کو لبن بن باسکت ترکیه نه او یک دهیله کو از ناخازم با آخفم لآلیه حکومت فرانسیه. باشه لی حکومت فرانسه به باور تا دبی چوا رفتار لگل تحریر شام بکه؟ La France a rouvert son ambassade, participe aux discussions. فرانسا به پروسه نافدولتی ده باش داره جبرکو او تشتکی گرینگه رژیم اسد هاتا رو خواندن لداویه و از نکارم جبر ده سلاتین فرانسا را با اخوم لی از باور دکم که تشتی فرانسا دکی تشتکی باشه. باشه هنلوی داری لأوروپای دبینن که جداهی بوچون و نرینان ده نوبر ولاتین زلهزین اوروپی ده هبه لسر تحریر شام هندک بیجن دکارر رفتار پی رابطه کرن هندک بیجن نابه یان هیلین سور بو هبن. Non, j'ai le sentiment qu'en Europe, نه از il y a la satisfaction. هستا كمن هيا وكا أوروبا كو رجيم أسد ولداوية كتاخوار Tellement longtemps après la révolution قالك دريشكر de شورشا سوريا 2011 و دست بكر قالكي درنگ هاتا روخاندن جبركو هيئة تحرير الشام هاتا سر دسهلاته لتشتيكو بيكانا جبو باراستنا ام بيكاتين جواكا سوريا بباريزن جمع كريستيان هنا كرد هنا ازيدي هنا وسنيجي هنا ودرزيجي هنا علوي هنا وشيعي هنا اف موزايكا جالكي زنجينا وجالكي دولمند جبو سوريا دفي جواكا نف دولتي وبطيبتي اوروباي وان بيكاتيان بباريزا ودفي رجد با جبو به لحكومة سوريا يانو وان بيكاتيان رزيل وان بيكاتيان بقرا وكو آلي كاربن دا آواكرنا سوريا دا كو رزي لخلق خادقرا جروجا کو سوریا دولت سوریا چه بویا فرانسه رول هبویا دبی ولاتی دا و رولا که دست حالا دارانه جی هبویا نها فرانسه آماده که همه رولا خوا ببینه ده سوریا دا جبو کو بکاره با دموکراسی ده سوریا دا بجه بکه La France n'a peut-être plus autant d'influence qu'avant. فرنسا نكارا وكا باري تف بقارا Entraîner l'ensemble des pays européens. لي فرنسا وك ولاتكي أوروبي Expérience أزمونا خهيا de la Syrie. د سوريا دا جبركو هلوستك خا أريني هبو د شر سوريا دا جبو بيشاروجا سوريا گلک سپاس برز ریمی فرات سناتور فرانسی جه پاریسی و تو مرابوی Thank you. سپاس پشتی هلوشینا رژیم بشار اسد هجماره که مزنیا کوچ برین سوریه جه ترکیه و گریانا ولات خواه لی پرزگریک اوه کو مالین گلک جوان کوچ بران جه برشار کل سوریه هیا ویران بونه دماکا و دیگران راستی گلک پرزگریک و آستنگیان تین لگوری آمارین فرمی ین ترکیه
جه نهوه مهوه زیده 7600 کوچبرین سوریه جه ترکیه و گریانا ولات خواه. لگوری وزارت نافخویا ترکیه نزدیکی 3 میلیون کوچبرین سوریه لولات وان هنه. نزدیکا نیو وان خلک پاریزگاه حلبینه. کوچبر سوری احمد قاسم لقال مالبات اخوا پشتی کتنا اسد جه ترکیه ودگرن ولات خواه. لباجار حلبي كسو كارن وي بيشوازيه كجرم لوان دكن مالا أحمد لتاخا مساكن هنانويا لباجار حلبي ويتا خي ويرانية كزيدة جبر شر ناف خديتيا أحمد دچه ناف مالا خوا لمالك ويران شوق دبا قد باورناك لنچارة لقل مالباتا خوا جيانك جصفري دس بي بكاه جات انه بيتي رايح اغراضي رايحه عدتي رايحه از فقريام كومالا من تيك شوية حمو كلوبلين من نمانا از شمالا بافي خاك وروش خرابترا نافچين ساخور مساكن هنانو وحمرا وحيدرية بالتمامي ويران بونا ليل ناف باجار الكتريك آف وحمو بيدفين جياني هنا أحمد 16 سال لقال مالبات أخوال تركيا بخير وخوشي قداندن دبيجا ويش كيفا كتنا رجيم أسد زوفا قريا ولاتي خواه دما نزاني بو دي جيانك قالكي زحمته نخوش لبيشياوي وزارو كان با طلعت بلدي انه تحررت ما بقى شيء حملت حالي ورجعت دما من ديت ولاتي من آزاد بوا أزرع بوم ومن راهش زاروكن خوا داوك ولاتي خوا ببينم لدما روش ديتن شوك بون لتركيا الكتريك آف وانترنت هنا وحمو بيدفين جياني هبون للفرد بيني افچند روجن ام بي آفن از نزانم ازو زاروكن خوا بچن كودري تمام هيك لغور آمارن فرمي ين تركيا جنه هيفي مهيفا زيدي 7600 كوچبرن سوريا جوي ولاتي وگريان ولاتي خوا لغور وزارت نافخويا تركيا نزيكا 3 مليون كوچبرن سوريا الباوان دمينن نزيكا نيفي وانجي جي باريزگاها حلبينا لولو خان روداو شاندی رودابه هالکوت عزیز لشام پایتخت سوریه وی راپورک لسر روشا کریستیان شامه چیکریه کریستیان شامه دبیجن کو حتی نها روش باشه لیو نزان که چه در روی بده در سالات دهات یا سوریه ده چوابه جبر که نها جیدی نزدیک سرسال دبه دویا بو نها دارن سرسال کریستیانان هاتبان چیکرن کریسمس خورا آمده بکربان لی روش بسانینه که بکاربن وی بکن جنک دبیجه هینا بی دارا خو نخملاندیه کەس هێندەی کریسیانەکانی دیمەشق لە دڵە ڕاوچەدا نییە بەرامبەر دەسەڵاتی نوێی سووریا و گروپە چەکدارەکان. هەرچۆنێک بێت ژمارەیەکیان دەستیان کردووە بە ڕازاندنەوەی شەقامەکان بە بۆنەی نزیکبوونەوە لە یادی لەدایکبوونی مەسیح و ئاهەنگەکانی سەری ساڵ. مەتران ئەرماش و ژمارەیە کەسایەتی دیکەی کریسیان لەگەڵ سەرۆکی حکومەتی ڕاگوزەری سووریا کۆبوونەتەوە و داوای گەرەنتی ژیانی کریسیانەکانیان کردووە. بەڵام ئەو بەڕاشکاوی پێیگوتم داهاتویان ڕوون نابین و ترسیان لە گروپە چەکدارەکان هەیە. اليوم نحن نلاحظ بين المؤمنين وبين الشعب هاي الفرح ام دبينن كوغل كيف خوشها للي قال كيف خوشيه دلجرانيو ترسك مزن جي بيشروجا نزلال هيا بخوف شديد عن المستقبل غير معروف والمجهول. بەپێی بەدواداچوونی کەنیسەکان لە ساڵی 2011 ملیۆنێک و 500,000 کریسیان لە سووریا دەژیان بەڵام بەهۆی شەڕ و قەیرانەکانەوە ئێستا ژمارەیان بۆ بە 300,000. بابتوما و باب شەرقی دوو ناوچەی کریسیان نشینن لە نێو جەرگەی دیمەشق. چوومە لایەن و گفتوگۆمان لەبارەی ئەم دۆخە نوێی سووریا کرد. نەیان شاردەوە دزی و پێشێلکاری بەرامبەریان کراوە و هیواخواز بوون لە نێو ئەم یاریە نوێی سووریا پارێزراو بن. احنا مسيحيين او اسلام كلنا اخوه ام كريستيان ومسلمان برانه ام بهفره ديجين اف براي من وهوالي من ابو عامره مسلمانه اجي كريستيانم از بيوي كيف خوش نابم دخوازم كو هاي حكومتا نوج مهبه هن كسن سرسري دزيكرن لهن جهان
بالسرقات. هلا نحن طالعين بتحسنا من مفاجأة. ام هین نزانن چی دبه سپرایزه مال خود داره سرسال داننیه ام نزانوی چی ببه ام لهویا خیرینه ان شاء الله يصير كل شيء خير بس انه نتوقع. لە دوای ساڵی 2011ەوە 120 کەنیسە و پەرستگەی کریسیانەکان خاپور کراون 160یان بەدەستی هێزەکانی حکومت بووە ئەوەی دیکەش داعش دەستەی تەحریر شام و گروپە چەکدارەکانی دیکە کردویانە. ئەگەر بەهۆیەم دەسەڵاتە نوێی سووریا تەحریر الشام بەشێک لە سووریەکان لە ئاوارەیەوە گەڕای بێتنەوە وڵاتەکەیان ئەوە کریسیانەکان نەکرد بیریان لە گەڕانەوە نەکردوێتەوە بەڵکو هەندێکیان لێرە بە جۆرێک ترسا و دوودڵن بە دوای ڕێگەیەکی دەرچووندا دەگەڕێن. هەڵکەوت عزیز ڕوودا و دیمەشق. لە پارێزگا تەرتۆسەژێک و عەلەوی‌نشینە وڵاتی لە پێشهاتێن داویە نیگەرانن دڵگیرانن بە تایبەتیژی پشتی و دەستە تەحریر شام بە ئاوەیەکی دەست بە گرتنا خەلکێژی کریە لە بێدەرێ دە هەمان دەمێدا لە هەندێک جهێن بێ پارێزگەهێژی دزی هەبووە و زێدە بووە پشتی کەتنا دەسەڵاتە بەشار ئەسەد و هەروەها پەیدابوونا ڤاڵاهیەکە ئەولەهیە لە بێدەرێ ڕێژەیە تاوانان و تاڵانکردنی و دزیە لێ vê parêzgehê zêde bûye. Ev yek bûye sedem ku zêrînger zêrên xwe li camxaneyan nîşan nedin ji tirsa ku nedizin. Dema êrişkirina ser dikaneke elektronîkî ye li bajarê Tertûsê yê Rojavayê Sûriyeyê. Çekdaran xwe wek endamên desteya Tehrîr el Şam dan nasîn û hemû kelûpelên dikanê birin. مبينين احنا بعدين شفنا الكاميرات تاكدنا انه او هاتبون تالانكاريه بكن افزلال بو باشي دما ما الفيديو عن تماشكر مديد كو امور شكاندنا قفلان بوان رهبون بيشترى خلكي دنجي چكداران بهيس دما دريبا كيرن جوان را غوتن كو او چكدارين تحرير الشامنو لدو چكان دگرن خودیه دکانه دبیجه کو چکداران کلوپل بقاسی $22,000 برنه. پشتی کتنا دستلاتا بشار اسد و پیدابونا والایه اولهیه ریجه تاوان و تالانکاریه لوی ولاتی زیده بویه. و درجی باجاره لازقیه. لور زیرینگر زیرین خواه دی جامخانه اند نشان نادن جتر سادزی و تالانه وشارتنه. لسه شوي بده وقت لحتى يرجع يركز مثل الاول يعني بعد وكي هون دبینن روش دمک زیادتر دخازک و آسایی ببه. پشتی کتنا رژیم روش خراب بو و رژه تاوانان زیده بویه. لب خوده روش اولهی و آرامیه دیوگره بازارانو همو تشت ویوکی خواه ببه و جاره کدن امی کلو پلین خواه نشان بدن و روش دی بر بباشتر وبچه. تاوی گلک سوریهی بدست پیکرنا سوریه که نو کیف خوشن لی چاپکانین خواجیهی بحثا زیده بونا رجای تاوانان و خراب بونا روش اولهیه دکن. اف جیش بر زیده بونا هجمارا گروبین چکدار و پفچین آوان با آرمانجا کنترول کرن و خورد کرنا پیگاه خواه لسوریه یا نو. ji sala 1995 ve du welatiyên gundê Xana Sûrê yê qeza Şingalê a Başûrê Kurdistanê ji aliyê leşkerên Sûriye ve hatibûn girtin ji vê demê ve êdî her li cem Hikûmeta Sûriye girtî bûne di nava zindanan da bûne kesûkarên wan di welatiyan tu zanyarî di derbarê wan da wernegirtibûn. Li piştî roxana rejîma Beşar Esed û azadbûna hezaran zîndaniyan kesûkarên wan di welatiyên Şingalê dibêjin ku navên wan duyan jî di lîsteya zîndana Sîdnaya da derketiye lehîna piştrastînên ku ev kes bixwene. Kesûkarên wan û wendabûyên ji Şingalê برای رودا برا داخواست دکن کو آلیان پیوندیدار بکاربن آلیکاریا وان بکن دا کو چاره نویس وان دو کسان دیار ببه. هفکاری ما غریب مجید زیده تر زانیاریان بدمه. بلش سال 1995 و دو ولاتین کج خانه سورا سرب سنونا قزا شنگاله ونه جاری لشکری سوریا و لسنورت نوبرا سوریا و عراق دهاتین دست سرکنه مالباتا یک جوانا کنها لکن با چمش کویا زاخویه حیدر برای یک جوانایه او ده زانیارین زیتر درباره هم زانیارین داوی اینکو درباره برای وانا لزیندان سوریه گشت دستیوانا هم جیک آوای دست سرکرنا
ئەوان هەردوو کەسان چاوبووە دژمارە زەڵال بکرد مام حەیدەر داوی خەبەریان ژنوچەی لەسەر برایوە گەهشتیوە لە سووریێ چیە تشب مەزەڵال بەری هەموو کەس خێرهاتنەوەتکن بی خودی حسبی معلوماتە بەس گوتینم مەترم گرتی الفرن وكمثلا حسب معلومات بس نا دقيق ومدفي وكورجي وكم داخوازي جوات كنو وقت تواصلي ما هي فيها وكم مثلا متى ام زانب مثلا علمك يجي زانب او معلومات كي دونويل كيف دونويل كي جان زنداني دابو وي خدي حسب معلومات الحبسه سيديانا الحسب معلوماته تشتيك مثلا خوش مره هاتي قوتن كيش ورا قوتي خدي غير وكا مثلا قوت وكا تواصل مثلا غير ايد وكور دوستو ناساوان ام حتى من نافذ واجي مثلا نزانم كي قوتيها بس تواصل ام بيرا وكيف جوامير ام تواصل بون بيرا بيا ما هي فيها مثلا وجي تواصل بيرا ببنيا مثلا زانبن تشتكيش في حردوز ما زانبن تقريبا 29 ساله شوينا صالة چندی بیون دابی ساله نودو بينجي الشاري مهانا نودو بينجي افهردوز لام شوينا حتى انهم تشتكي جي نزان مثلا سديسة بركات كل علي خلف او جي هاللقب شرقاني چی تبدو بون هردو بنخوار سيتهف سر چه هاتي بینگیرتن الكيف هاتي بینگیرتن ده بي خودي حسب معلومات ام سر بوستان الربيع ابون وتديم حمود بلان غاز النحو جي مثلا مقرتي او هاتون هردو بتربيلا خو هادنا گوند مثلا بيجمتا هنجي مثلا بيع بازارنا ابيزت كرن مثلا براستي مثلا مقرتي بتفاصيل ویجا ام بهور مثلا مقرتي هكا چون پزي خبر و هكا مثلا بيجمت شونه درافي خو كند سوريا ام زان كند سوريا اذا تشتكي مثلا جي فيلم كري جوير روجي حتى في روجي ام تشتكي جي نزالن فنقر يعني فنقر يعني بحسب برسونا نكر كيف هاد نقرتن وي خدي حسب معلوماتي كما ويش وكش بايد اذا طرفي وكيد دبي والويك شي هاد نقرتن حسب معلوماتي ما مثلا قرتين الور هاد نقرتن وجوير روجي حتى في روجي تشتكي جي نزال خضر محمود و برکات کلیش داگبوی سال 1957 نه جو سال 1995 و او کتین دستی لشکر سوریا که جوی دمی حتی نهاوم دو زندانان دابو لگوری مالباتان دو بیجم بی سروشین وانا چه آگه یک جی نبویه لی به آزاد کرنا زندانی سوریه چاوه مالباتان وانجیک لسر نوچه اکینه درباره هر دو کسانج بونده که ساخیان مری چارنویس آنها لدفان و زلال ببت پارلمانترێکی ئاک پارتیەکۆ کوردە دەبێژە پرسا کورد لە باکووری کوردستانی نینە ئەو پرس دەدەمە دەسەڵاتە ئاک پارتیە داهاتیە چارەسەرکردن پارلمانتەرێکی دەم پارتیە یە ئانتالیایکۆ بخوات تورکیا ئەو ژی دەبێژە پرسا کورد هەیە نەهاتیە چارەسەرکردنجی پارلمانتەرێ دەمێ یە ترک دەبێژە کۆ پرسا کورد هەیە و ئەو ژێ بۆ چارەسەرکردنەوەی پرسێ دەڕێیا دەموکراتیک و ئاشتیانەدا کارژی دکن پارلمانتویا ترکیه گوتوبیجن لسر بچه 2025 روژا اینیه 20 کانون 2024 به داوی ده سروک رزدار ده هفدیتین روژا پنجشنبه ده دیسان روژا و سرکی گوتوبیجن پرسا کرد و روژاوای کردستانی بو پارلمانتر اک پارتیه قرسه کرد دبیجه پرسا کرد نینه و هاتیه چاره سر کرن Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yeri gelmişken Kürt گوتنا پرسا کردتنه جعالی کسی نیتاوان خراب و تی برواجی کرن ام وی که زلال بکن مبت آوایی به نیرینه که انکار کرنه لمجار تماشا نکر جبر ویجی لگور ما لولات ما پرسا کردتنه جبر کو او مجار دسردم اک پارتیه ده حد چاره سر کرن Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Le Parlamenter Dem Partiye Antalya'yı Türk Jidibeje,
پرسا کرد هیا و نهاتیه چاره سر کرن. Önce kayımlara karşı çıkacaksınız. Halkın Despêk li dijî qeyûman derkevin, li dijî xespkirina îradeya gel derkevin, li dijî wan parêzgeran derkevin ên di qada hikûmî de li dijî bikaranîna Kurdî ne û nivîsa pêşîpeya rakirin. Li dijî wan qeyûmên ku pirtûkxane û dersxaneyên Kurdî girtin derkevin. Li dijî rakirina tabelayên Kurdî derkevin. Heta hûn van tiştan nekin û li vê derê çil caran jî bêjin pirsa Kurd tune, pirsa Kurd heye û em ji bo çareserkirina pirsa Kurd bi rêya demokratîk û eştiyane têkoşînê dikin. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Li Parlamentoya Türkiye di gotûbêjin bütçeya 2025 da yên nehê kanûnê dest pê kirin, bütçeya wezaratan û saziyên hikûmî hatin qebûl kirin. Di gotûbêjan de mijara serekî pirsa Kurd û Rojavaya Kurdistanê bû û gelek caran di navbera parlamenteran de nîqaşên tund derketin. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Ramazan Şimşek کو 15 گلانê a cejna Roja Zimanê Kurdî da biryar da bû ku hemû xizmetên kafeya xwe bi Kurdî pêşkêş bike. Bi biryara dadgehê 6 mehan di malê de hatibû girtin vê ca serbest hate berdan. Avdildarê Zimanê Kurdî Ramazan Şimşek weke berê dîsan jî her roj tê kafeya xwe û xizmetên xwe hemûyan bi zimanê Kurdî berdewam dike. Dibêje tenê poşmaniyeke vî heye. Poşmana xwezî di berê da wî ev biryara daba û xizmetên kafeya xwe her bi Kurdî daba. Ramazan Şimşek ku di 15 gulanê cejna Zimanê Kurdî de biryar dabû li kafeya xwe bi zimanê Kurdî xizmetê bide û hatibû desteserkirin bi biryara dadgehê di mala xwe de zindankirî bû. Lê piştî 6 mehan ew hate azadkirin. Ramazan Şimşek dîsa weke berê her roj tê kafeya xwe û xizmeta xwe ya bi Kurdî berdewam dike. Li gorî ku dibêje dema ew li mala xwe zindankirî bûye, bîna wî gelek teng bûye. Negirtîgeh bû, yani şeşme derê berte ye, tikanî herî, derve zindîbûnê ye, mirov e, kafeyê te ye, hezkirinên te ye, tu gerek xwe bigirî dernekevî derve. Ava tiştekî zehmet bû, şeşme ningê te da kelepçe pê serê xwe dişo, pê radizê nava jiyana büyü diğeri her temî amûrê ningê te da ye. Bi vê havê ona acîsiyekî jî demdem çêdibû. Ramazan Şimşek piştî vê biryara Kurdî li ser torên civakî rastê êrişên bi milyonan nijadperestan hat. Lê wî gav paş da navêt û li ser ya xwe mav. Xwezî me berê vî biryarê bigirta, di vî halî de poşmanî ye. Xwezî me 20 sal berê tiştek wisa çêkirana. Yani ya jî daha kevlî tiştê çêkirana. O her bazirganekî zimanê xwe bazarî bike Kurdî. Yani daxwaza me bi vî avê, ez divê bangawazî jî dikim. Yani herkes bira yekemîn bi zimanê xwe bazirganiyê bike. Hem karker û hem jî kirîgerên kafeyê ji xizmeta bi Kurdî kêfxweşin. Ew di nava vê atmosfera Kurdî de xwe azadtir hîs dikin. Ez timû dahîm dema rêya min vir da dikeve, ez vê ez hinekî herim bi zimanê xwe baxivim, hinek bi zimanê xwe bixwim, vexwim, hinkî bi zimanê xwe eleqedar bibim. Ev gelek tiştekî xweş dibe ku li hemû Amedê, hemû kar ciyê kara, mirov here ku tiştekî eleqeyekî wisa bibîne ku kêfxweşiya meriv daha zêde be. Carna ew me re xeber didin kumancî, carna em derin nava xeber didin. Baş yani, arame baş keyf hatêrê. Di van salên dawiyê de her çiqa zimanê Kurdî li ber aşê bişaftinê tê hêrandin jî di nava civakê de baw û pêleke xwedî derketina li zimanê Kurdî jî roj bi roj zêdetir dibe. Ramazan Şimşek û kafeya wî tenê yek jivan pêlan e. Maşallah dekak Rûda Ahmet. Yılmaz Kazan jî şêwekarekî xelkê Dêrsîma Bakurê Kurdistanê bi derfetên xwe yên kêm ev dîmenên xweşik çê dike.
خزایا درسیم دخه سر تابلویان و دنقشینه کازان گو خلک گند درخاگایا ایسر به ناوندا قضا درسیم باکوری کردستانه تمنیوی 52 سالن دبیجه کو به درفتن خوین کم لی به مراقه که زیده نیگاران چه دکه خواه پی آرام دبه یلماز کازان ده ناوا وینین خدا بویاخین زاروکن دبستانه بکارتینه یلماز کازان شێوەکارێکی دێرسیمیە و تەوێ هەموو زەحمەتیان بەحەزکردن چاندا دەرسمێ دنەقشینە. ئەف دەر گوندێ دەرەخاگەیە ku girêdayê navenda parêzgeha Dêrsimê Bakurê Kurdistanê ye. Karmak çok şey yarıyor. Kara kalemde de yarıyor. Yılmaz Kazan yê 52 salê dibêje bi derfetên kêm lê bi merax ew vê hunerê berdewam dike ku pê aram dibe. Rozuma hen çe devinim hen dêst dünyada ya hen şah qalara hen dikkatli gittiğinden benzetmesi çiğ kert. O zaman hen merak sarmışım kert. Yani azal 15 deserde sürekli nais hel rozak zomusto karçinevi hen boş zamanda horanya uğraşmışım. Hem zaman verin hem sanata. Yani lesa mordim dinlenmiş bana yani. Şêwekar dibêje kelûpelên şêwekariyê gelekî bihane û ew dikare her erzan bikire. Boyaxên ku bikartîne yên zarokên dibistanê ne. Niyana boyak domon mektevde akrilik boya vane. Öğrenci kullanmışken en ucuz avuya. Sonra Şahan Krajon o masal diyarıda. Oran ya rozak çe devine karçinevi hor uğraşmış bun. Yılmaz Kazan keça wî li zanîngehê û kurê wî jî lîseyê dixwîne. Dibêje ji ber wê jî ew di gelek karan de dixebite lê niha ji ber zivistanê karê wî rawestiyaye. Li gel çêkirina wêneyan li gund pêwîstiyên xwe yên rojane wek nan û xwarinê jî ew bi xwe dike. Ya ciddi çename üniversitede. Kocaeli de vanana. Lazım ki lise son dero. Az ki niye guren? İnşaatı da guren. Yani mesela hamlık kar ve ya hor inşaatı da guren. Yani mesleği mesela ama ne kadar zomusta ne karçino inşaat kinye benu. İşte neyin de uğraşmış. Bunu zaman veren ora. Heder amik niye yena. Yılmaz Kazan birêya tora medyayê ya Rûdawê anî ziman ku li gel hemû zehmetiyan ew dê hunera xwe berdewam bike û tenê dixwaze saziyên peywendîdar piştgiriya wî bikin. Amaje bûyekê dide ku eger derfet bê dayîn dê bi hunera xwe çanda bajarê xwe li her derê bide nasandin. Bajarê Bizansoné li Fransayê weke paytexta Demetê nas kirin. Li vî bajarî ji bo ku balê bikişînin ser girîngiya dem mûzexaneyek hatiye vekirin. Hejmareke zêde ya corên kevnariyên demjimêran jî li vir hatine danîn û têne nîşandan. Êre paytextê Kat li Fransaya. Şarê Bizanson کە دەیەوێت ڕابردوویەکی پرشنگدار لە بەرهەمێنانی کاتژمێردا بیر بخاتەوە. بۆم ئامانجە ئەم مۆزەخانەیان کردووەتەوە. مۆزەخانەی کات کە پڕە لە کاتژمێری جۆراوجۆر خۆن و نوێ. ئێرە مێژوویەک لە بەرهەمهێنانی کاتژمێرە. ئەمە یەکەمین کاتژمێری میکانیکیە. پێش ئەوەی هەموو ماڵەیەک کاتژمێری هەبێت ئەم جۆرە کاتژمێرە لە شوێنە گشتیەکانی شار دانراوە. یان ئەم کاتژمێرە ناوازەیە کە 100 ساڵ لەمەوبەر دروستکراوە و بە زێڕ و نقێن ڕازێنراوەتەوە. ئەمە تەنیا مۆزەخانەی لەم جۆرە لە ئاسی ئەوروپاشدایە. But we are the only museum
اف تنی مزاخانه که کوش دمیره هاتیه و قطاندن اف نه تنی جهه که کو تشتین هاتنه هلبراندن نشان دادن لی ام لسر آلین جداین جواکی چاندی سیاسی و سمبولیک این دمیج دخبتن اف جبو ما گرینگه ام دخوازن لور وکه سرمایه که دمی پیش بکهون cultural, political, symbolic, and it's very important for us. شاری بیزانسۆن لە سەدەکانی 19دا گەورەترین ناوەندی بەرهەمێنانی کاتژمێر بووە. کۆتاییەکانی سەدەی 19 نزیکەی لە سەدا 90 کاتژمێری فەڕەنسای بەرهەمێناوە و بۆ وڵاتانی دیکەش هەناردەی کردووە. بەڵام لەبەر لێکەوتەکانی شۆڕشی فەڕەنسا کێشە ئابوووریەکان و گەشەی پیشەسازی بەرهەمێنانی کاتژمێر لە وڵاتانی سوئیسرا و ژاپۆن پیشەسازی کاتژمێر لە بیزانسۆن ڕوویلەکزی کرد. بەڵام هێشتا ژمارەیە کارگەی بەرهەمهێنەر لەم شارەدا کاتژمێر دروست دەکەن. یەک لەوان ئێرەیە. کارگەی ئۆتینام کەسی ساڵە دامەزراوە و ئەم جۆرە کاتژمێرە دەست سازە دروست دەکەن. نرخێکی زۆر گرانە و کەمتر کەسێک دەتوانێت بیکڕێت. We feel kind of a revival. ام هست پیدا کن کلور پیش سازی ساعت چکرنه یا دمه بیزانسیان جنوب زندی بویه. لور گله کمپانی ساعت چکرنه دخابتن کارسازی خواه پیش خستنه پر سرکفتینه و برهم خواه لچار آلیه جهانه دفروشن. Which develop and sell. کێشێکی گەورەی پیشەسازی کاتژمێر لە بیزانسۆن هاوستوربوونیەتی لەگەڵ سوئیسرا کە بۆ پیشەسازی کاتژمێر بەناوبانگە. دەستی کار لێرە دوای ئەوەی لە کارەکە شارەزا دەبێت لە بەرموچەی باشتر دەچنە سوئیسرا. گەڕانەوە بۆ سەردەمی زێڕینی بەرهەمێنانی کاتژمێر بۆ بیزانسۆنیەکان ئێستایلی نییە خەونە. بەڵام ئەوان هێشتا دەیان هەوێ ئەمە وەک نەریتێک بپارێزن و ڕابردووی پێشنگداریان بە هەمولایەک بناسێنن. جشن روژی نێزی لە مەزارگەها شەرفەدین لە بنیاتچیای شنگاڵی هاتە پیرۆزکردن کوردên ئێزدی bi جۆشێکی mezin çûne lê vê derê li mezargeha şerfedîn cejna êzî li hev pîroz dikin. Oldarên êzidiyan ji bo kêfxweşî û ji bo aramiya xelkê dua kirin. Kurdên êzidî dibêjin yek ji armancên pîrozkirina vê cejnê parastina çand û kevneşopiya wan e. جشنا روژی نیزی لی مزار شرفدین لی جای شنگاله کرد نیزدی زیارتی دبن جبلی جشن لحف پیروز کرنه لاو نزاین خیره دکن مالا خدای و ایزی کلکت قنجین و امسلاب و دعای ما امد کن چل ایزی چواشن قاله و العالم همشکی و عیدی عمل همشکا پیروزید کین و بر ترکا روزید خوندن ترکا عرف و عادتت خوندن جبلی سردانا مزاران لناف مالان جشن دهیت گیران گند خطاره لقضا تلکیف کولان گندی جزاروک و جشن گیران والانا بن لمالان پیشوازی وان دکن شیرینیا پیشکش دکن و گردنا ایک آزاد دکن عيدك مقبولة ويا سلطاني إيزيا والبر نفط إيزدياو قالك مقبولة هر کەسێکی دوێ جەژنێدا ئەنکوبەری جەژنێ دلگرانیەک نافی کردوها بێت وەکو خێزان وەکو جینار وەکو هەر کەسێک وەکو گوندێک بێت ناوا وێ جەژنێدا لێبۆرینشێک دوت خوازن وکو داکو تەڤایی و خۆشی بکەفتە ناوا دەڤەرێدا. جشنا روژی نیزی بتنی ایک روژه سقای ساره لی جشنه دلین زاروکان گرم کرینه و بگرمی لی جشنان دگرن ده اولا ازدیاکی دا سی روژین فرض هنه که دکهونه هفتی یا ایکش کایینا ایکل گوری حساب روژ هلاتی او جی روژا سی شنبی و چار شنبی و پنج شنبی پروژید بنو روژا اینی دبیت جشن که بیجنه جشن روژین ایزی ایوب نصری روداو گنده خطاره ببینید نوچه به سپونسریا FIB